nggak protes, oh nggak bilang kayak nyiksa. Kita mencetak ke masalah. Ya tuh ngerasa tanggungan dia ya, Pak. Ya nyiksa tuh kan aturan mangga. Ayo lagu nanti ibu. Oh, begasnya nih. Apa kesimpulan? Bade, so. Dari bah. Baju luncat Bade. Mulai ulang bah. Golempangan. Masuk jalan begini. Apa? Kabur tuh bang. Lagu-lagu nama ini lah. Ah, golempangan. Pak, nyerah ya. Aduh, kopi mimitian siapa aki gusti lagu. Pengiringan loh Pak. Pengiringan. Ah, sip. Golempang sih om. Bayar. Alhamdulillah tukang marketing sih. Wih kabener, soak. Apa bintang limanya? Bintang lima bang. Carikan bang, berguna-guna suka mana wae. Loh, carikan lah, tuh ada ini, siksa.
dibayar ke pimpinan. Ya. Aturan tolong dan pamugat. Eta pemajikan anak kayak teh cenah berecai ka urang lain cenah hoben we ngarujukan. Cenah teh sia. Aturan menawi di keluarga besar pengantin ayo lakukan sok ka dia. Istri setia, kenapa itu milarian aja? So, ayah istri setia, ada. Ya sekedar bukan kena ya. Banyak di Padung dong, istri setia kan?